Chomi, how you polele to one kitty? I'm a gangster. I whip my hair back and forward. I whip my hair back and forward. To begin to when I read the hey, I never to go first got us a family. Can show me another day, another day. I read if Louis polele to bomb never by Kitty. You have never met my mother. Should we bring it? Show me. So Namamaka. Le papa le ba le married ke batho ba le ba ratana ho le so big ho le lovely re gotse re le bana ka montlong ena. But the other thing mama ka simollo thomojola wa bona mama ka thomojola o jola le moshimane ka mo skrala kam a re moshimane mama ka jola le moshimane ka mo skrala papa ka wa mo khalema wa molelo re hey wena ka itse ba jola stop di etso di etsang a ra wa pitsi because my mother is a cat, she's a cat. Mama ka tswela pele ka bokatse ba hae a tswela pele ka bokatse ba hae papa ka bona no, he's not winning this battle. If he's not winning this battle, wetang lena we ikrela motho papa ka lena ikrelang a ikrela ngwanyana nyana mo side. So now my parents are cheating on each other and they know chum ka yana ka mo family ya go pidwa yang ara wa molo mo go bala ka kamoreng ya hae go se hope ke ho lovely. I'm going to tell me why one day this other day mama ka kra khono go phone this other lady. This lady is in her late 20s. Afonela mama ka bolela mama ka go ke kopela tso mo ha baby daddy aka wena yo ho na ke tlo tlhaba ke tlo gwasa so big. Ara mama ka re ke re mege na this man I'm not gonna leave him. Bona baby mama of me baby mama drama you are my man. Mama ka tswela pele le moshimane ona ha sna tswela pele le moshimane ona ha wa moshimane ona ke bana ba big mo biberekong. So moshimane ko tsamaya aya moshama watle. I lo bereka ko moshama watle. Let's say moshimane o ile UK re sa bitsa pleke ya nnete moshimane o ile UK a ilo bereka ko UK hasna ya ilo bereka ko a ilo ka mmereko ba mistake kwa for a month mara all this time ontsa communicate le mamaka a re moshimane ha ntsa le ka ko moshama watle ka kwa a bolella mama a re lebile taba go wena o nna le monna ha o ka montlong ya ntshileka. So ke decide le go o bolelle monna ha o bolelle o ntshitse mahadi bo kae ko habo ke mo fetcheleta high bag a rawa monna rawa so big so dege mal abutsa papa bolelo ga wana ko ntsheditse 15,000 moshimane o la romela mama 15,000 mama fama afa papa ka 15,000 el ari ke cheleta ya mahadi we are divorced this mother is a cat, she's a cat woman. Are ke re chomi mama ka fa papa ka 15,000 eo a lenyalo la rena le fedile go fela yana monna o la bolella mama ka re lebile ho nna ka mo go tlontseleka tswa ya ka montlong o ile nya ka room a re man tell me why mama ka paka dio tsa hae sna paka dio tsa hae a re bolella ka mkhwelo re toxic re tshwana le ntata rona you are like a father like a daughter fuck you mama ka go tsama a paka dio tsa hae a ya ko room monna o la phatela rente ya room ha ntse phatela rente ya room o gopolo gore monna o sentse le ko mashama watle monna go romela mama ka chelete engwa bolela mama ka gore listen ka gore kenya ko nyala hona yanong ke kopela o ye ko gae o ile thusana le bo mma ka taba tsa di renovations kenya ka o renovate ntlo go gae so that re ile go ntshetsa mahadi. It's a gorgeous thing. You know, a ra go khitimang mama ka go tsamaya a ilo renovate go bo monna a ilo thusa ka go renovate go bo monna le ko habo a pentanyana mo go itse mama ka kana o emetseng gore monno ha boa they are getting married a wa monna landa a make me wet make me fire aya ilo alenda ha boa aya ilo nna le mama ka go room kwa sometimes le nna ke na lo tswa mo haike ya go gae ke ilo etela mama ka go room a re go itse one time one Saturday one Friday evening ntate o tsamaile a shia mama ka ali one ha sna shia mama ka le ali one a molelo o ya go gabo a yang go gabo o tlo bo a bona mama ka the following day ha wa ntate wa tsamaya mama le ntate ba dumellana sharp a buti go ha le go gabo ko ha phone le mama ka the whole of Friday evening le the Saturday morning and afternoon ha bolele le mama ka ba mo phone le ka Sunday ho rai batho motho modimo kana o ntse le tsatsi le tlosa bolele le nna ho irahalang moshimana molelo no mo ha ino le something nyana modiro nyana o monyane a mara ke tlotla ke bolele le wena ina bothata mama re okay mpotse why mama ka ha tsoga on a Monday she's blocked everywhere monna o blockile mama ka everywhere mama ka au kanti ho etsahala o founela nna matlhodi we e tla ka pele matlhodi tsena ka kwa ke kra mama Allah ke butsa mama ke re mama what is going on a re mama hape monno lo mblockile ena ke tse ho etsahala a re ke re tlisa phone ha re tsena go Facebook re checke hore mara Peter we etsang se se kana a re ba tsena go Facebook ba tsena ba checka profile ya Peter na ntsetsa baby mama mahadi so basically mama ngwanyana o ha na renovate ntlo go bo moshimano na thusa moshimano renovate ha ntsetsa mo baby mama mahadi a ke re ntwile rate a itse mama ka le ka tsheko sentsalla hona ya no ga itse a itseng because
o gopole o tswile ko ntlong o nna ko di-roomong ga na tšhelete ya go patela roomo a sena tšhelete ya go patela roomo ke mo suggestetse kare rekisa furniture ka mo roomong o kgone go patela rent because le papa ka re ena ga mmatle papa ka lebile makgwapene wa gae setse a nyako move in because she comes and visits What you want? Call that mother.